Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du, fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ara musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe, ɓawa yettude Allah subhanahu wa ta'ala, duwanoɗen nelaɗo men Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Aray miɗo salmina on salminagol islam, salminago yimɓe aljanna ɓen ka aljanna, mi wiyana on fuu assalamu aleykum wa rahmatullahi. Aray si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe, hiɗen jokkito ɗo qissa mo wonno ɗen e muɗum, ɗum ko qissa annabaɓe nogay e jowo jantaɓe ɓen ka alqur'an. Yerwo ko Allah subhanahu wa ta'ala on newnani en e muɗum. Iɗon andi hari en jantike qissa baba adama alayhi salam, en ardi wana noon gissa annabi idrisa e gissa annabi nuhu, gissa annabi hudu e annabi salihu e annabi shuaib e annabi lut. Hari ɓeɗo fo no Allah subhanahu wa ta'ala on ardidiri ɓe noon no soggande gissa maɓɓe on ardi noon ko alqur'an. Hari ko noon wonɗen e jokkirde, haa ka wonɗo kadi ko noon jokkirten inchallah. Haray hande hiɗen suɓi ɗo ɗen gissa annabi ismaila alayhi salam. Annabi ismaila alayhi salam ko geɗal annabi ibrahima alayhi salam. Iɗon andi no wayritorno ɗen noon issa on e naɓitugol e ayeje arde ɗen ka alqur'ana sifi fi annabaɓen, kañum e hadisaje selluɗe sifiɗe fi annabaɓen fuu, no ɗe ardi noon fuu hari en naɓita e ayeje ɗen inchallah. Joni noon hiɗon andi annabi ismaila alayhi salam ko ɓiɗɗo annabi ibrahima afo on non, bimana annabi ismaila ko kanko woni afo annabi ibrahima alayhi salam. Annabi ibrahima baben annabi ismaila Allah arsukunoɓe geɗal ɓe 13. Sabuna hewɓe no sikka annabi ibrahima ko marno ɓiɗɗo wo ko annabi ismaila e annabi ishaqa. Annabi ibrahima ɓe jombuno sonnaɓe jowo, sonnaɓe nayo afwan, ɓen sonnaɓe nayo zurriyaniɓe ɓiɓɓe 13. ɓen ɓiɓɓe 13 annabi ismaila kañum ko kamɓe tuyyumma maɓɓe heɓi ɓiɗɗo, annabi ishaqa kadi ko kamɓe tuyyumma maɓɓe heɓi ɓiɗɗo. Joni noon ɓaw ɓen ɗon annabi ibrahima jombituno sonnajo kan'aniyankejo on heɓani ɓe ɓiɓɓe temɓe ɓiɓɓe jeego. Ɗum feƴƴi annabi ibrahima jombiti sonnajo goo kadi on ɗon kadi heɓani ɓe ɓiɓɓe jowo. Joni ɓiɓɓe jowo tawti ɓiɓɓe jeego woni 12, tawti annabi ismaila e annabi ishaqa woni 13. Ko ɓeɗo ɓiɓɓe 13 annabi ibrahima heɓuno ɓiɓɓe. Joni noon ɓeɗo ɓiɓɓe 13 ko wonuno annabaɓe wo ko annabi ismaila e annabi ishaqa, luttuɓɓen fuu wonali annabaɓe. Joni noon ɓeɓe Allah subhanahu wa ta'ala on suɓi waɗi annabaɓe ɗo ɗiɗo, kamɓe ko kamɓe tun nene maɓɓe mari ɓiɗɗo. Joni noon arten e qissa annabi ismaila. Annabi ismaila yumma maɓɓe ko makete ko nene hajara. Annabi ismaila yumma maɓɓe ko makete ko nene hajara. Nene hajara ko égyptiyanɓe, ko ɓen ɗon woni yumma annabi ismaila alayhi salam. Iɗon andi ɓa annabi ibrahima tolni nene sarata ɓe wondi e ɓen ɗon ha ɓe jibinanali ɓe ɓiɗɗo, on tuma noon ɓe jombi nene sarata nene hajara, ɓen ɗon heɓani ɓe annabi ismaila tun kadi. Ɓe wondi annabi ismaila ha annabi ismaila mawni heɓi duuɓi 13 si Allah arsi koye ɓe ɓawti muɗum annabi ishaqa alayhi salam. Ɓawo annabi ishaqa kadi yumma maɓɓe ko kamɓe tun mari ɓiɗɗo. Joni noon ko sonnajo kan'aniyankejo on jibinani annabi ibrahima ɓiɓɓe jeego e goɗɗo go kay jibinani ɓe ɓiɓɓe jowo, ko ɓeɗo sonnaɓe nayo annabi ibrahima jombuno ɓe heɓi ɓe ɓiɓɓe ɗo 13. Joni arten e annabi ismaila alayhi salam. Annabi ismaila ɓawoni Allah subhanahu wa ta'ala on arsikiɓe annabi ibrahima woni ɓe jibinama, ɓawoni ɓe mawni annabi ibrahima yiɗunoɓe giggol tiiɗugol, tawi giggol ngol no mawni. Ɗum woni sabu ha sonnajo maɓɓe arano on nene sarata tawi kamɓe kadi ɓe suni yo Allah subhanahu wa ta'ala okkorɓe ɓiɗɗo, si ɓe tori Allah subhanahu wa ta'ala okkori ɓe annabi ishaqa. Joni noon fi darugol alhaali wondi gangal annabi ibrahima ƴetti annabi ismaila e yumma maɓɓe hari ko bobu muynowo e yumma maɓɓe nene hajara ƴetti ɓe addi ɓe hodini makka acci ɓe ɗon.
wi joni haray onon wone ɗo. On tuma nene Sarata nene Hajara maki on acci men ɗo ko Allah yamiri on yon accu men ɗo e hoore hay hunde men mara ñamete men mara jaram. Annabi Ibrahima maki hi on tuma nene Hajara maki gasi tawi ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri on accugol men ɗo haray men nani men jaɓi men weltori ɓeɗen andi Allah yebata kalifu. Koni Allah subhanahu wa ta'ala on acciri ɓe ɗon e hoore jam. Allah subhanahu wa ta'ala on yebani kalifu ngun ha ɗum woni sabu nene Sarata nene Hajara wawi ne'ude jogito ɗon annabi Ismaila no moƴƴiri needi moƴƴiri ha o janɗi. On tuma annabi Ibrahima yiltiti Baytul Maqdis Palestine kaɓe wonno ton. On tuma ɓe woni ɗon ɗen ha neeɓi ɓe aroyɓe tawi annabi Ismaila mawnino ha janɗi woni suka jombino arabuɓe ɗumaɓen arabuɓe jeyaɓe wiyete ɓe Bani Jurhum. On tuma ɓe inni annabi Ibrahima arita wal ɗon ɓiɗɗo maɓɓe on annabi Ismaila ɓe inni honto joma ndu suudu ɗo woni. On tuma ɓe yingo annabi Ismaila wi o modiyam o yaltino yehi mi anda on to yaari meɗen tampi ɗo meɗen soñji ha o wi ko on Allah haali moɗon o woniri women ala heɓude komin ñama meɗen tampani hoore amen. On tuma annabi Ibrahima yeeti sonna annabi Ismaila o wi joni si modima ari innumo yo sansu dambugal suudu makko ndu yo yiltidir dambugal suudu makko ndu. On tuma annabi Ibrahima hooti ɓa annabi Ismaila aroyi sonna maɓɓe yeetike ɓe ɗum. On tuma oyno wo gorko mo tindinta sifa mum ɗo ko baben anno ɓay tawi sonnajo yeetike mo wonde gorko nanduɗo e ma ari ɗo hande landi fima o inni wo ko baben anno o inni woya sansu dambugal suudu ma ndu wo ko ɗum ɓe maki wo hi wawa baben am yi koye mi accite. On tuma o joɗɗini mo edda ɓe seedi annabi Ismaila jombito e sonnajo go kadi arabujo go kadi fayi jeeyaɗo e Bani Kan'an on afwan e Bani Jurhum on sonnajo noon mbawoni baabe makko nemoy kadi annabi Ibrahima artoyi tawti annabi Ismaila tawi leññande kadi o ala ɗum o tawi ɗon sonna makko o salmini sonna makko sonna annabi Ismaila yaltinani ɓe ndiyam ɓe yari okkuri ɓe ñamete o landi ko no alhaali moɗo woniri ɗo. On tuma ɓeygo annabi Ismaila maki meɗen e jam meɗen surdi meɗen ɓuttinitana o ala ɓe mode am meɗe wonde hoore jam probléme hay hunde ala. On tuma o inni wawa si modima ari innamo haray yo jogito suudu makko ɗum o tabintina dambugal ngal hay so sanzali ngal dambugal ɗo. On tuma sonnajo maki awa gasi haray mi yettomo kono annabi Ibrahima jaɓali yetade sonna annabi Ismaila komi woni babe modima ɓawoni annabi Ismaila artoyi sonna maɓɓe yeetike ɓe ɗum ɓe inni wo on gorko mo simotoɗa ɗon fi mum ko baben anno wo o wasiyakima hay hunde koyno ko wasilan sa ari ko ya tabintin dambugal suudu ma ndu wawa ɗum ko firi koye mi jogito makko a woni ɓeygo am wo ko baben anno bon ɗum feƴƴi woniri non ha annabi Ismaila onno jantoɗen joni noon annabi Ismaila ko ayeje ko ari ka alqur'ana ko sifiki makko hara ko noon e mantugol mo hara ko mantore moƴƴere. Allah subhanahu wa ta'ala dalika alqur'ana tedduɗo wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya. Allah dali janto ko deftere teddunde fi o annabajo weteɗo Ismaila o laatinoke ko heewɗo hunnugol aadi ko heewɗo goongugol e fodore o laatinoke ko annabajo weltoraɗo o yamireno ɓeygure makko nden juulugol o yamireno ɓeygure makko nden ittugol zakka. ɗum ɗo no holli ɓe annabaɓe foppo no yamira juulugol e ittugol zakka haysi tawina sifa julde nde juuleten ɗo ko wiyete salawatul hamsi ko. Naam joni noon ayeji goo kadi ari e ka suratu Safati holluɗe wonde annabi Ibrahima e annabi Ismaila o mon en jantade fi mum ɗo mu'jiza ho jano molanaɗo feƴƴi e hoore maɓɓe ɗum ko on woni o mu'jiza annabi Ismaila ɓa janɗi ko suka mo duuɓi 13 Allah subhanahu wa ta'ala on yamiri baabe makko annabi Ismaila yo hirsumo ɓiɗɗo makko bajjo mo tawata hara o habbike mo duuɓi 96 annabi Ibrahima no torade Allah so Allah subhanahu wa ta'ala on arsiki ɓe annabi Ismaila o kono Allah jarriburiɓe kadi wonde koyeɓe wallin o ɓiɗɗo maɓɓe bajjo ɗo ɓe hirsa. Donc haray ɗum ko annabi Ismaila o sabu non woodi defte goo iwruɗe e ka israiliyankoɓɓen wiwde wonde ko annabi Ishaqa fukkitano hirsede Allah dandimo yani fi won ko kamɓe hettingal teddugal ɗon kono ko tabiti kon ko defte ɗen fof yeddotira defte alqur'ana e defte sira aran ɗen fof yeddotira wonde ko annabi Ismaila fokkitano hirsede. On tuma Allah subhanahu wa ta'ala no daali non ka alqur'ana teddunde
wonde janto fanabadnahu fabasharnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Do kadi haray annabi Ibrahima sifarama do sifal munyal mola nangal ka Allah subhanahu wa ta'ala on dali do bawoni annabi Allah subhanahu wa ta'ala weltiniri annabi Ibrahima o gedal wete do Ismaila bawoni ha o jandi annabi Ibrahima ari tay ɓiɗɗo makko on Ismaila wi haray kañum ɓiɗɗo am mi hoyɗi miɗo hirsama hiɗen andi ɗon koyɗol annabaɓen ko gonga si ɓe hoyɗi koye ɓe waɗo o mi hoyɗi miɗo hirsama haray joni noon ndar ko no wiɗa o naali ɓatto mi hirse kisam annabajo on annabi Ismaila kadi maki haray joni babe ngam mi waɗu ko yamiraɗa kon ko Allah yamirma kon waɗu ɗum ɗon donc o naali hirsam o ini waɗu ko Allah yamirma kon annabi Ibrahima ƴetti ɓiɗɗo makko bajjo addi fokkiti wallingol mo hirsa ɓiɗɗo makko on saytane ari faala sowi sinde mo inni a accay baabe ma hirse baabe ma faalaka ma o faala warde ma ɓa joni haray mo tañini heɓugol ɓiɓɓe nokkugo on tuma say annabi Ismaila hocci kaaje fiɗi saytane raɗimo saytane tawi ɗon marsali ardi ka nene joom a accay o hirsa o ɓiɗɗo ma bajjo ko tum sutiɗa ɓiɗɗo anda simodi ma o alama jamfade on wawi heɓude ɓiɗɗo nokkugo harana oɗo an noon ko oɗo tun sutiɗa on tuma nene Hajara hocci kaaje fiɗi saytane o ardi ka annabi Ibrahima kadi a hirsay o ɓiɗɗo ma bajjo tawi ɗon marsata ko annabajo wawatake so winsinede say annabi Ibrahima kadi hocci kaaje fiɗi saytane no woodi riwayaji wiwde wonde ko ɗum wona ñentinede fiɗugol saytane simɓe ɓe yeehi ka hajju ɗo walla fiɗugol kaaje ɗin ka jamarat wallahu alam bi sihhatiha. Joni noon annabi Ibrahima addi ɓiɗɗo makko annabi Ismaila wallini fi hirsugol woni ha kaw towta ɗon laɓi kin fi hirsugol o ƴetti o wallinirmo o hippinimo tinde wono Allah on daalir noon falamma aslama wa tallahu lil jabin ɓawoni ɓe ɗiɗo noon ɓe gayni jebbilade o hippirimo tinden fi wata o yiɓmo ha o hirsamo hiɓɓe sutodiri on tuma annabi Ibrahima ƴetti annabi Ismaila wallini hippi ƴetti laɓi kin fokkiti hirsude Allah subhanahu wa ta'ala on immini Jibril ƴetti sakari ngaari balin e wi woɓɓe addimo wallinimo sorti ɓiɗɗo makko on wallini sakari ndin o hirsi sakari ndin ha o gayni hirsude himo hooli ko ɓiɗɗo makko on o woni hirsude ko ɓa o gayni hirsude few o ɓantike o onti gite makko ɗen o itti linsere nden ko haɓɓi yeeso makko gon kon e ko haɓɓi kon gite ɓiɗɗo makko on o ndaari o uggini o ndaari o tawi ko sakari ngaari balin o hirsi o ɓanti o yi ɓiɗɗo makko on no dari ɗon on tuma Allah on daali fanadaynahu an ya Ibrahima gadi saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi muhsinin menen dey Allah noddimo wi ko ayo Ibrahima gomɗi a gongini koyɗol mangol menen ko ni men yoɓirta moƴƴuɓe ɓen awa ɗum ɗo ko jarrabu e mawɗo ni donc haray ɗum ɗo mandureji annabi Ismaila no ɗuuɗi ka alqur'an moƴƴa no nokkeli hewɗi Allah subhanahu wa ta'ala on daali suratul anbiya wa Ismaila wa Idrisa wa dhal kifli kullum min as-sabirin Allah daali Ismaila e annabaɓe go kadi wona Idrisa e dhal kifli ɓeɗo fof ko jaaɓe muññide joni noon haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓawa en jantade mantoreji mawnuɗi ko annabi Ismaila mantaka nder alqur'ana haray kanko annabi Ismaila kadi ko honɗum wonno golle maɓɓe ɗen telen sengo ka da'awa ka noddangol dina haray annabi Ismaila ɓawoni ɓe timmini duuɓi 40 kamɓe kadi ɓe nelano ɓe wonno annabajo nelaɗo no annabaɓe ɓe hedditiɓe no nelirano kono noon koye homɓe ɓe nelano koye yimɓe kawtalɓe maɓɓe ɓe makka ɗon ha e arabu ɓen e nder hijaji on ha e hedde yaman leytoɗen e ka leydi yaman ka wona wiyede ɗo hande Yemen donc haray koye ndiɗo leydi e ɗeɗo langueji annabaɓe no annabi Ibrahima woni koɓe nelano haray no jeeya e piiji hertinaɗi ɗi tawata hara ko annabi Ismaila petti woni ko hertori ɗiɗo ko nelaɗo sallah sallam maaki annabi Ismaila ko kamɓe atti waɗɗade puccu e mbabba hari ado maɓɓe hari ɗiɗo ko piiji burure ɗi tawata hara alaka gollitirede ko kamɓe atti waɗɗade puccu ko kamɓe atti waɗɗade mbabba ɗum ko annabi Ibrahima alayhi salam on annabi Ismaila alayhi salam donc no jeeya no tawa e hertinaɗe ɗi kamɓe annabi Ismaila ɗi ɓe hertori wonugol ko kamɓe atti wowlude arabure laaɓunde pos arabure laaɓunde tawata hara e sugumayre hari wowlaka e laaɓugol ɗengal ila e paykon yagal ka duuɓi 13 maɓɓe ko annabi Ismaila atti heɓude ɗum non ɗiɗo piiji ko mujizaji ɗi annabi Ismaila woni ko okka joni noon ɗum woni sabu tawi da'awa maɓɓe on noota moƴƴa e nder leydi makka ndin ɗon noota moƴƴa e feefe bangeji makka ɗin ɗon ha woni sabu ko kamɓe Allah subhanahu wa ta'ala on okki teddungal dankitagol suudu kaaba ɗum ɓawa annabi Ibrahima feƴƴinde alayhi salam ko kamɓe Allah okki teddungal jeyugol
nden nokkure ka ndiyan zamzam ɗan tubbi ɗon e jantina ɗum ɗon ka qissa annabi ibrahima ɓawoto hato jinayi hiltetagol joni noon ɗum ɗo woniri ni ha ɓawoni kamɓe annabi ismaila on sonnajo maɓɓe mo ɓe jombi ɗon ko on ɗon tun kamɓe ɓe jombuno sonnajo ɓe jombani goɗɗo go hoore ɗon sinamo ɓe accutuno on mo babi maɓɓe yamiri ɗon yoɓe accutu on tuma annabi ismaila alayhi salam on ɗon sonnajo maɓɓe heɓannoɓe ɓiɓɓe 12 ɓiɓɓe 12 worɓe ɓe heɓali goro ɓe heɓali jiwo annabi ismaila heɓali jiwo na noon kamɓe tun no tawa e annabaɓe ɓe allah subahana taala on jerri bori heɓugol ɓiɓɓe e worɓe tun ɓeɗo annabi ismaila heɓu ɓiɓɓe worɓe 12 ɓe heɓali ɓiɗɗo jiwo annabi ishaqa heɓu ɓiɓɓe worɓe 12 ɓe heɓali ɓiɗɗo jiwo annabi yaquba heɓu ɓiɓɓe worɓe 12 ɓe heɓali ɓiɗɗo jiwo mama soro maɓɓe annabi ibrahima heɓi ɓiɓɓe worɓe 13 ɓe heɓali ɓiɗɗo jiwo ɗum ɗo ko jarrabuyeji mawɗi ni ben no baba e ɓiɗɗo e mama soro goto kala heɓa ɓiɓɓe worɓe 12 taw mara ɓiɗɗo jiwo ɗum woni annabi yaquba annabi ishaqa e annabi ismaila ko baabe maɓɓe mawɗo on annabi ibrahima heɓi ɓiɓɓe worɓe 13 heɓali ɓiɗɗo jiwo kono ɓeɗo fof allah arsikari ɓe ɓiɗɗo jiwo donc haray ɓe heɓali ɓiɗɗo debbo ko ɗum andirte si goɗɗo kala ko allah subahana taala on hokkuma ko ya jaɓu ɗum ɗon weltora anda ko dokkal allah ko allah subahana taala on ko fa'alu lima yuridu ko kanko wi himo okka woɓɓe rewɓe okka woɓɓe worɓe jillidirana woɓɓe o waɗa woɓɓe fiɓiɓe ɓe jibinta joni noon se daari ɗum ɗo en tawa bani adama na yo haɓotoragol allah par ce que ɓeɗo wona annabi ibrahima ko yi ko duuɓi 86 ɓe dikkori annabi ismaila ɗo tawi fawni duuɓi 40 siɓe heɓi ɓiɗɗo maɓɓe ara noon donc haray bani adama na yo taƴo e yurmede allah nde donc haray hiɗen sakkitora e qissa annabi ismaila ɓangingol ko homɓe woni ɓiɓɓe maɓɓe ɓen yani jantagol zurri annabi ismaila on haray en sifike wonde annabi ismaila sonnajo maɓɓe moɓe sakkiti jombude on mo baabe maɓɓe yamiri ɓe on yoɓe tabitudu e on ɗon ɓe ñiɓida e makko on ɗon jibinannoɓe ɓiɓɓe worɓe 12 haray ko homɓe woni ɓen ɓiɓɓe worɓe 12 haray ɓiɗɗo maɓɓe arano on ko wiyete ko nabayut ko ɗo woni mama soro arabuɓe adnaniyankoɓe ɓiɗɗo maɓɓe ɗimmo no wiye qidar ko ɓeɗo ɗiɗo woni ɓiɓɓe maɓɓe ɓurɓe accude zurriya ɓawo maɓɓe ɓiɗɗo maɓɓe tammo on ko wiyete ko adiabil oɗo woni ɓiɗɗo maɓɓe tammo on ɓiɗɗo maɓɓe nayamo on no wiye mubsam ɓiɗɗo maɓɓe nayaɓo on nani ɓiɗɗo maɓɓe tammo on no wiye adiail ɓiɗɗo maɓɓe nayaɓo on no wiye mubsam ɓiɗɗo maɓɓe jowaɓo on no wiye mishma ɓiɗɗo maɓɓe jeegaɓo on no wiye massa ɓiɗɗo maɓɓe jeeɗɗaɓo on no wiye rumiya e ɓiɗɗo maɓɓe jeetataɓo on no wiye hidar e jeenayaɓo on no wiye tayyur e sappaɓo on no wiye nafish 10 go'aɓo on no wiye tiyam e 12 e sakkitoro on no wiye qadimiya donc haray ko ɓeɗo ɓiɓɓe 12 allah subahana taala on arsiki annabi ismaila joni noon ɓawoni hewti kaɓe feƴƴina kamɓe annabi ismaila ɓe nodduno miñam maɓɓe annabi ishaqa ɓiɗɗo nene sarata on ɓe noddunomo ɓeyni ishaqa arɗo haray alhaali an on hewti wano mi fewnori ɗo ɗen ni haray joni komi faala ko wasiya golma ko baaben an wasino en kon en ɗiɗo noon haray e hino ɗo tuggordu ndu tuggordu annabi ibrahima ndu enne hino ɗo ɗen tuggordu ndun haray joni ko an allah acci e gurdam fewno ɗo kono na ɗo ñiiɓuɗa an woni ko ka leydi sham ñiiɓuɗa ɗum ko hedde baytil maqdis hedde palestine gaɗe joni haray ko ya hawtu ɓeygureji ɗin fof ko dankoɗa duumoɗa e noddangol diina kan no baabe meɗen acciri en ni hara a nder faali e noddugol gawo tongo foppo ko ɓeygure ma ɓeygure anden ko ɓeygure ma ko ɓeygure a joni haray alhaali wasiyagol si fewnditani kelan haray ko mi halfinima zurriya on mi halfinima famille ɗin mi halfinima fuu muɗum e da'awa on fuu ko ɗum waɗi si woɓɓe wi'ay koko annabi ismaila ƴetti kon tuggordu ndun e piiji annabaku ndun dolokke annabi ibrahima on o jonnide annabi ishaqa waɗi so tawi ko annabi ishaqa heɓoye ɓiɓɓe ɓurɓe ɗuɗde wonode annabaɓe par ce que annabi ishaqa kadi en jantoyto ka qissa makko
ko nduntu gordu on dolokke o jonnuno ɓiɗɗo makko on annabi yaquba on kadi jonni annabi yusufa eno yaari no gissa muɗum ono juuti en ala anticipude en jandoy to sen hewtoyi ka qissa annabi ismaila ka qissa annabi ishaq alayhi salam. donc haray ko andintinten en résumé ko sifiɗen ɗo kom annabi ismaila woni mo jantiɗen inde mum ɗo ko ɓiɗɗo annabi ibrahima afo on non miñam makko mo hikkine on ɗo miññitugol ben goto harana nene goto ko annabi ishaq alayhi salam o miññitude mo haɗa o heɓi duuɓi 13 kono naɓe nene goto. donc ɓeɗo ɗiɗo mo kala ko yumma feere mo kala kadi ko kañum du yumma mum heeɓi. amma noon miññiraɓe koɓe mari kon ɓe miññiraɓe 11 hedditiɓe ko sonnaɓe ɗiɗo différent woni ko jibinani annabi ibrahima ɓen ɗon o yaɓiɓe jowo o yaɓiɓe jeego. donc haray annabi ismaila jantoreji maɓɓe no heewi ka alqur'ana no keeli hewɗi ko allah subahana taala o mantiɓe wona ko allah daali en sakkitora e on aya ɗon ko allah daali ka suratul baqara wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana min almushrikin قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. donc haray o aya ɗo ko aya moftuɗo annabaɓe ɓurɓe jogade tedduɗe ɓurɓe jogade doole ɓenni haray annabi ismaila no janta e maɓɓe haray annabi ismaila ko annabajo tedduɗo mo tawata hara ko on ɗon arabo ko hedditi kon fof woni ko funti e muɗum arabo hijaji yanko fof haray hiɗen toro allah yo allah subahana taala on kawtindinnoy en e ɓeɗo kaali janna sabuna en addurino wi'ugol ko jandorten qissa annabaɓe ɓen ko fi piije ɗiɗi ko fi en heɓu tasakuye waaju mo waajototoɗen e muɗum fi e hoore maɓɓe ndaren kala laawi moƴƴiɗi ɓeɗo yamiri en waɗen ɓay haray ko en gomɗinɓe ɓe fof ndaren kala ko honɗum ɓeɗo haɗuno yimɓe maɓɓe ɓen hay so taynabo nelaɗo sallah sallam haɗi ko ɓeɗo haɗuno yimɓe maɓɓe ɓen kon enen kadi rentoɗen e muɗum sabuna annabi Shuaybu haɗuno yimɓe makko ɓen e ɗoytugol ɓetu o haɗno ɓe taƴugol laawi. donc hiɗen hani rentagol le ɗum naafina nelaɗo yamire kono nelaɗo kadi arno e hoore ɗum confirmé hoore ɗon haray mbiɗo toro allah yo allah subahana taala waɗa en issa annabaɓe ɓen hara ko ibratan li ulil absari hara ko tasakuye wonande taskitotoɓe o arsika en taskitagol o arsika en ñentingol nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam o arsika en waɗugol yamiroje maɓɓe ɗen e woɗɗito haɗoje maɓɓe ɗen o waɗa en nanoɓe jaɓa jento yewtere ƴetta ko moƴƴude yewtere nden kon gollitira aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.